Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anya ti araramidon ni Ambay, iti sirok ti manggala kay. At sa imawag ken kwa na bakay. Ay nawaw, asinaw. Yasambaw no asinaw. Hello baby, kunana mo titay. Kunaktumay. Kano lang hindi nag-breakdaken ni Danila wa kalugaran tayaw. Awampay ti makalawas. Agam, adadagusan ti sa bahalin ha? Anyan tulagan ti panunutan dagiti tattao. Naisamot lang ti kunak bakay. Awan pa'y makabulan ng adamanin nubyo ti apo ko ta. Uray adan iti legal nga edad. Saan lata may parbang ti kastangar aramidod na. Pagayayaman na magdagiti lalakay. Agpudno ka bang kanyak sika, Ambay? Anya ti pudno ka na kayo, Lola? Asinaw di kinasarita mi ti cellphone mo. Apaya masapul nga umadayo ka kada kami kanilulog mo. Ibagak man laangan. Ni Cedric ti mawag, Lola. Ti Phil-am anobyok. Ay nawaw! Iso ka day ti bakagapaw. No apay ngayon sinam ni Danilaw, ha? Iso matinang iturungan ni Gasat kanyak, Lola. Da kayukit di mat. No maasawak ni Cedric, di mayaton ti biyag ko. Amangan no makapantayon tupay ni Dya Amerika. O, diyo kayat day jay? Ay, aday ta ka manin na kunak. Ipakat mo manang ti kinambisyusam. Basta siya, ar-aramidag ti amin tapno maadda anak iti nasaya at amasakbayan. No nasaya at amasakbayan gayam ti kayat mo. Agtrabaho ka, agurnong ka. Gumatang ka iti dagam, wano saan nagnegosyo ka. Apay kagbanugak paylaang no adamot shortcut, Lola. Ay nawaw! Itay pa'y ako silap, Ambay. Apay ka day. Dakas ka di ako silap. Ay nawaw. Diyak maawatan no apay akasta titratum kada kami Saan kamot akasta idin nobyong paylaang ni Danilo aka anakak? Ipalagip yung paylaang mat. Phil-am ti nobyok, anti. Baknang ken professional day jay. Sana kas ni Danilo a construction worker laang. Ay nawaw. Ay saan mo alaeng-laengan ti trabaho dagiti construction worker? Naimbaglangan tanam amok ni Cedric. Iso tinangilisi kanyak. Ay, saan anasaya at tikasta ang mindset mo, basang? Uray di mo saludsudan, ibagaklat ta. Adda balay da Cedric ija Amerika. Adamat lang dakkel abalay da dito'y Pilipinas. Itisan nga agbayag, agmigrate kami mata ni ija Amerika. Agbalin kami ton nga American citizen. No, di ka kat agraraman Ambisyosa ka talaga. Ha? Anya ti ko naman ti? Ay kat congratulations ken ka kasta. Nakabiro ka itibak nang. Ada mamagaya manobyo ni Ambe anak kaw. Ada ka no nakakita kadakwada Jacintro. Ay nananang, isudaytan jay Phil-am nga ipampanakil na kanyak idinagsabat kami di Tersena. Amo magaya man anak kaw. Kasano ko maadyak maamuan nanang? Kano isaw tisang kaibagana no kastang agsabat kami.
Mata pobre lang aruden, ambisyosa pa'y. Baknang kano, ti kayat ni Ambay ama asawa. Maibagay launay kenkwana tinagan na. Ambi, short for ambisyosa. Ah, sika hindi ba anak Ay, ko? puno mo, nana. Sana pa naguyaw ang isumot laang ti sayang gusang dito'y lugar tayo. Ti kinapobre ni Danilo ti maysa ang makagapo no apay ang nagbreak da. Ay, apo, jak malipatan. No kasano nga indadanes na ti kaanakak idi. Bastos pa yan ita. No kasta akasarsaritak. Apaw, nakalaslastog nanang. Di mo latan ni Kaskasaw. Sa bagay, gusto laang ang nag-break da iti apo ko. Kasi mo ni Danilo no bilang laang tarupat kwarta ti maasawa na. Ay, pudno launay nanang. Isu asaan tayo asayangan ti kasta aklasip babae. Payakas tati kawas mo, apaw. Naka-miniskirt ka, nakasando ka. Sa payakas tati shoulder bag mau. Ada date mi ni Cedric ita lolo. Iso anas kami aglang lang kabak nang tapno saan ama turn off ni Cedric kanyak. Ay nawaw. Daka is nagpamarang kaabak na ang apaw. Diskartik mo tunday jay lolo. Da kayon tun timang ibaga ka ni lola no sa dino tinapanak. Sigurado nga agungit dayjay no maamuan na arimar ka manay. Lolo, saan akon nga ubing? 25 kon. Mabuting laeng nilulam. Ang mga numay tulad ka itiinam apinanawan dahil masikugay. Numan pa'y tamasikuganak. Okay laang lolo. Kas kanayon ko nga ibaga kada kayo abak nang ti pamilya ni Cedric. Kabailan na kami abyagan no bilang laang. O sige, agrobwata kon lolo. Amangan no simbang patan tinobyok iti meeting place me. Ay, Rabi Ain. Saan paya simbang pati apo ko talakay? Sa pay awam mo silpunta. Di ta makontrak. Sigurado akadwa na tinobyo na. Alas City pa lang matkitlia. Nasapa pa'y. Ay, no apay nga may na pinalubo sa marimwar. Ay nawaw. Among magtiugalit ti apo ko tabakit. Saan amalapdan na jay? Nonya timbaga na, isaw taramidin na. 25 kun lulaw, kunadan tupay. Ay, jak amaw iti day tanga po ko ta. Sa balay, iti taray ti panunot na. Mga takit din bakit? Di mo unay ti agpanunot. Sigurado nga agawid mo't lang ti apo ko tayo ton madamdama. Adaman sa ludsudak kada kayo, lola? Anya day tapaw. Ada ti pakita kaladawan kada kayo. Pilian niyo, no anya ti kamayatan. Ta iso ti ipost ko iti Facebook. Ay, nawaw. Apaya masapol nga ipus mau iti Facebook. I-post ko iti Facebook, tapno maamuan dagiti kalugaran tayo nga da feel am anobyok. Masapol ka day nga ipasikat mau. Wan ipanagnak ko kadakwada, akabaulak ti agsapol iti baknang. Ambisyosa, kun kunada kanyakat. Sana nasaya ti kasta akapanunuta mapaw. Basta, i-post ko ti ladawan mi iti feel am ko, lola. Idi pa nga arapaap ko ti maadaan iti foreigner anobyo ket. Ay, jakamukin ka. Nasalaw ko ni Danilo di tadalan ita ilakay. Anya nga tinagsaritaan yaw. Ay, kinumustak lang mo ta. Nagdatdaton mo gaya man kan ni Vina nga apo ko ti kumarek. Lasaya at magno nakamubuunan. Uray kas di tinaramid ti apo ko takin kwa na. Uray din ay baga. Madlaw ka wa nasaktan launay. Imparupa mo't ngamin piman ni Ambay ang mamirmiraot dalaan. Una,
Tabak nang kanunga raw ti pakiasawaan ni Ambe. Tapno saan nga grigat. No di kahit agraraman ta po ko ta. Laita nga raw, ambisyo sa laura yan. Aramidan naman ti amin ang tapno lang makasawa iti baknang. Uralag, porman iti kastaunay tapno aglanglang akano abaknang iti imatang ni Sidray. Mabalin ka rin agsaludsod, manang? Ha? Saludsodok lang kumano, ayan ti balay da Ambi. Anya ti masapol mo ken ni Ambe. Siyak ni Cedric, tinobyo na. Ay nawaw. Ay, kunakon ket. Karuprupam launay ti impose na iti Facebook na idi na minsan. Ay, saan ka di nga amo ni Ambe asarong karam dito'y lugar mi? Jack impakaamokin ko na. Gaputa kayat ko kumasorpresaan. Ita lang nga nakaumayak iti dati lugar. Isa Jack pa'y kamisado, manang. Makitkitam ka di jay basit akalapaw nga adda tuldana? No kasta. Wan, iso day jay ti balay da Ambi. Ti ko na nakanyak kat dakkel ti balay da. Ay nawaw, no kasta ti imbaganakin ka, inulbudan na kalaang. Simple laang ti adda apa nagbiagda. Da lolo ken lola na, tinang padakkel ken kwa na. Taawanan dagiti dadakkel na. Anya? Asino tay kinasaritam anak ko? Isu day jay tinobyo ni Ambi nanang. Ay nawaw, gwapo magayang piman iti personal. Amo na pa'y ti agsawa iti iluko. Wen, filam day jay nanang. Sa bagay, no dito'y Pilipinas ti dimmakelan na. Talaga masursuro na ti agsawa iti iluko. Naalala yun nanang. Kaslamot na dismaya nga rod iti imbagak itay. Apay kumamadismaya? Wen tati imbaga kanon ni Ambi ket dakkel ti balayda. Anya? No makita yu laeng ti reaksyon na itay nanang ay jak among. Dayta din tinakababaen. Ti agpamarang taabak na aguray saan mait. Ay, amo yumot nanang. Ambisyo sa launay dayta nga Ambi. Amangan ko na, no dayta akin na ambisyosa na ti pangisinaan ti nobyo na kenkwana. Pangaasim matan tasong badam ti awag ko, Cedric. Kailiw ka una yan. May kay paya makadkadlawa ka pa. Ada ka di parikot mo. Di mat sumbatan ni Cedric dagiti awag ko kenkwana, Lola. Ay nawaw, abay ngay. Jakam mo. Mamangan no busy lang. Kas nakunam ka professional tinubyaw. Imposible. Mano nga orasan nga one update na kanyak. Saan matakas jay asigod? Kahit, anya nga ron ngay. Ano sam nga orayin na umawag to katikan ka. Jak lakit di maanusan ti kastoy, Lola. May sa oras lang nga jak makasarita tinobyo kat mailiw akon kenkwana. Ti may saal daw tupay kitnin. Awanan Hello, Cedric. Maragsakan aklaw na itay mawag ka. Idi pa'y kalman nga orayag ti awag mo. Imawagag, tanda na patag nga ibagakin ka. Anya ti bagam? Break time. Anya? Pangasim, di nakrabaka na kasta. Saan ka mang rabrabag? Apay nga ruda kasta. Iti anya makagapo ang makibreak kan kanyak. Gaputa ulbod ka. Nagulbod ka kanyak. Nagulbod na sasawamat? Di ko nam kanyak kat dakkel ti balayo. Ngam saan mo't gayam? Inuulbod gayam, lagit istroyam kanyak. Pangasim ko matadumngag kay ti palawag ko. Jak lakit di kabalan ti agbiag, no sikat ti mapukaw ko. Jak ka sa pulan ti palawag mo. Nalawag kanyak, no niya tinakitak. Last day to yan nga awag ko ken ka. Bye. Cedric! Cedric! Mapanak iti ayan da Cedric, Lola. Ay nawaw, saan ka di pa yan nalawag ka timbaga na itay?
Ay ayatag ni Cedric. Ay, awanon ti maaramidam. No na dismaya jay tao kin ka. Basol mo mula nga. Kasanwak pa yan ita, Lola. Sa pain po post ko iti Facebook dagiti ladawan mi. O di, i-delete mo. Anyan tulangan ti panunutan dagiti kalugaran tayo. Amang ano katawaan dak. Diyak kaya ti may babayin, Lola. Ay, ano sama? Anya ngay nga raon. Lalabaga mo't lang iti mata ti apo ko ta bakit. Anyat napasama kaya. Nag-breakdown iti film anubyo na. Ay nawaw, iti anya agapaw. Tinanggig ko itay agsarsarita da iti cellphone. Nagulbaw ti apo ko ta. Nagulbod ko na. Why? Nagpamarang abak nang iti matang ni Sidre. Dahitan ti bagbagakan kwa na. No apay nga may na nagpamarang pailang nga baknang. Gapaw, tanalabusa, hindi kinambisyusa na. Imbis nga agtrabaho, tapno agprogresaw ti biyag na. Saan? Sa bali mo ti pamayan na. Ay nawaw, indilit mo't gaya mo ni Ambi dagiti ladawan da iti nobyo na. Aya, apay nga ta. Ala, amang ano nagsina damutin iti film anobyo na. Si kanto mga minpiman, dapat mo pa'y laang insuro ti kalapaw da. Ay nawaw, awan ti basol ko nanang. Sinong batak laang mo ti saludsod ti nobyo na. Diyak mo timpagarop, ang nagpamaranggayam abak nang daytang ambe. Ay, ti kinaambisyosa na ti maysa a makagapaw, no apay asininaan ti nobyo na, nanang. Ay nawaw, sa di numanan ti papanamapaw. Anya na ita naka-envelope. Papeles dagito'y, Lolo. Papeles? Awen, agabruda kon. Anya? Nakababain launay tinapasamak, Lolo. Sa bali ti isem dagiti kalugaran tayo, no kasta masalawdak di tadalan. Amangan mat no si kalaang tidakas tinagawatan na. Desidido akon, Lolo. Talaga nga gabrudak. Agpanunot ka pa'y anaimbag, apok. Saan analaka at agabroad? Maawatak mait no makarik na ka itibain kadagiti kaaruba. Kapoy tinapasamakan ka. Agam saan kumaarason na ita. Tapno agaramid ka iti dinadarasunos a desisyon. Lolo. Kas na ko nakitay. Agpanunot ka anaimbag, apok. Saan analaka at agabroad? Noan yaman tinapasamak, agserbe ko mga adalken ka, tapno'y katimaon ti kinaambisyosam. Di mon arapa-apam ti makaasawa ti baknang. Ti arapa-apam ket ti lalaki a responsable ken manangipatag. Bonus laangan ano matsamba am ti baknang. Ay, nawaw! Saan a kwarta ti pangibasaram iti maysa a tao? No lakit di ta responsable ken manangipatagmet, nagasat ka. Laglagipam at ti kwarta kat mabirukan. No lakit di ta nagagat ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.